Mihango ya uthii no kui barabara-ini ya Embu kuthii Kanyonyo mwena wa Masanga ni twikiria kutharara kwa mathaa mengi gwekari kuvinga barabara iyo magikaya ni undu wa wagi wa mai mwena ucio makagweta wagi wa mai umanite na kuvingirirwo kwa mai ma rwi rwa Thiba ni andu mataramenyekana mwena weguru wa Rwiru ni undu wa urimi na kumatiga matari na mai magutumira micini yao. Tukoretwo twina thina wa manje kwa ivinda iraca ria mweri mugima kuma Januari ikiambiriria na nginya umuthi matwira wa manje ni maguka na makinyaga kundu kumwe na kumwe magitura. Thina uria munene muno twinaguo ni ciana iturite manje ma kunyua igatura manje ma kuthamba ikithii cukuru. Koguo nikio tutwire itua tukiava tucemanie na atongoria matwire gitumi gia gukorwo tukivingirwa manje na kundu kuria kwingi kaunti ta ya Kirinyaga ni tuvingirite manje na tirita ria mbere na ria kairi ni vinda nene muno tuvingagirwo manje kiria mweri wa kairi. Koguo ni twendaga ngavana auke tugie na auke vamwe na ngavana wa Kirinyaga tugie na wigucano ati manje kwi vinda ria makavinguragirwa tukamona anakorwo ti mithenya yonthe tondu turabatarania ndui na thina wetu ni ndui makoro ta miena iria maumite ndigicaga mbura ya kuigana na kuguo maroragia iguru rwi rwa Thiba kurima indo ta mboga, mbembe, mboco na kuva mavio mao mai na riu wagi wa mai uramaiga gwatirwa ng'aragu ni undu unyivirirwa irio na mavio mao gukua ni undu wa nyonda. Maya marauma na kure Kirinyaga ni kuronia ni kwa andu ama Kirinyaga magwatanite na ngavana wa Embu Cecily Mbarire na turenda marie marikanirite matika tume manje ati mavingurirwa mararugama na mwena wa Koyo gitu na ngundi gutie kindu turona manje marekera mithenya mingi tuika tere manje kuwe kindu kiothe ni gicukirwe riu ni rauga atiriri ni matuvingurire manje mone na kwani mithenya iri ithatu makirie Kamburu ni macoke na mwena wa Koyo na riu nika turavoya manje maretwe immediately as possible ni tondu thiu tiranda maundu mengi turathenika ni gukorwo atiriri kinya kuthamba tutirathamba ana makunywa twari kunywa niko turakorora wana homa ni tugwatire riu thina riri vo manje ana mari manini uguo mara turavura kuria mithangari mena gikoni ciura iranunga kuu ni nyamu ciingi iranunga kuu riu manje ni maraturwaria muno wana ciana irakorora. Thina wa mai urasukuma atumia na ciana kuvaga ng'endo ndasa cia guceria mai wa muthenya na kumatiga mai na minoga mingi na mirimu ya migongo huko nacio ciana igitira kuthii mathukuru undu uragwetwo ni gwikurukia ngathi ya mathomo mwena ucio. Guku ni tukoretwo twina mathina mengi muno ma gutura mai ni turathineka muno mbari ya ciana ikithii cukuru watora nginyagia twiyongia twina thina mwingi muno tondu na nginya mai ma kuthamba tutire ni turavitukira changamoto nyingi muno ndira turathi kwenja ithima maere tukagenda ku tukethagira no aciura mundu athi kunyithia kethagira ku nginyagia gutima yonge va indo ciaku turarigwa tukatavagira nginyagia indo mai na tutavagira ciana mai ma kuthamba. Riu makavoya mvunga cia mai na thirikari ya kaunti ya Embu kuingirira na guceria kivonia gia gutura kia thina wa mai mwena ucio uria umagira riria mbura ianyivirira. Vandure va Kameme TV ni mwena wa Masanga kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fund